ang pasabitan wattaqi da'watal mazlum. Kabura kau sindua sintao na anyaya. Dua sintao kalaugan wallahi. Sapahan kuhangan sinallah. Makabura indua sintao kalaugan. Ang waktu ri pahadun niya rang kau nanganyaya ng laog ng limot ng dupang. Nanatay tao na muno hawayrong kapatutan. Atawakan ng lampas kau manusia nanganyaya kau. Bang sila makapangayo dua tay maun sinallah. Kanabi sinasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin la turad. Dua ini long si Rasulullah la turad di siyarejikun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di siyarejikun tay maun sinallah ang sila makapayo dua. Impanagnaan niya long si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Impanagnaan long niya amuna in da'watus saim, amuna in pagpangayo dua asin tao magpupuasa. In tao na mo asabang siya mga dua tay maun sinallah, diyan rejikun sinallah. Ini karwa wa da'watil imamil adil, iwan sin dua asin nakura adil. Hambuk imam adil siya sifat niya, nakura adil siya sifat niya. Bangkaw adil, la ilaha illallah. Bangkaw nakapangay dua fa Allah, tay maun sinallahu subhanahu wa ta'ala in dua mo. Inhikatu wa da'watil mazlum, amo na in dua asin tao na anyaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna maita in dua asin tao na anyaya tay maun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang siya mamung ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sambuan siya magtuy sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa izzati wa jalali la ansurannak walau ba'dahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna maita kaku iban kaymo indua asin tau kalaugan na anya kabuwa kau yakaw nakura, kabuwa kau yakaw kerihilan amu in kawasa wala mutiunay nanganya yakaw haraayat mo, atawakan ng limot kau manusia, nanumbi kau manusia, atawakan ng lampas kau, namuno kau manusia. Once na yaon nakapangay dua ay mga naanyaya mo, wallahi mga kamaasan, mga kalangguan ha kami sinallah, Rasulullah inallahu ta'ala sumambag sin dua sin tao na anyaya. Long sinallah wa izzati wa jalali, hasabab sin katinggihan kamahasut si mahatinggi sinallah, kalagguan kulong sinallahu ta'ala, la ansurannak tan tutuod tabangun ko intaw na anyaya walau ba'dahin mga palangguan hagama sinallahu ta'ala, tabangun to sinallahu subhanahu wa ta'ala misanpain na anyaya kafir. Long musukat kafir liaugan mo bang siya makadua makapangay patuhan. Di tayo maun sinallahu ta'ala yung doa niya, in jawab tayo maun sinallahu ta'ala yung doa niya. Bang siya makapangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sinasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith na sahih, long si Rasulullah, da'watul mazlum mujabatun walau kana kafiran. In dua sin tao na anyaya tatay maun misan peng kaunan niya kafir. Da'watul mazlum mujabatun walau kana kafiran. Misal peng kaunan niya kafir, taymon sinallahu ta'ala yung pagdua, induaan niya bang siya kalaugan, bang siya naanyaya, bang mo siya liyampasan, hawayrong kapatutan mo, labi na, long mo kafir da bunuun ta, hawayroon kapatutan tugot sinsara, manjari na bunuun ng kafir yaun, wayroon na may tain sara, manjari na bunuun ng kafir yaun, lampasong kawawin alta niya, sa biyuno mo hawayrong kapatutan, inhukuman niya to haram da siya. Ang panalong sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisin kebaita sin Imam Bukhari long si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith yaun, wa huwa hadithun sahih, long si Rasulullah man amana rajulan ala damihi faqatalahu fa ana bari'un min al-qatil. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangin manusia dayang diupang muliaukan mo, diupang mo sadya siya,
Doon man siya lauman mo, roon man siya nagkakamakay mo, roon man siya miyagad kay mo, biuno mo siya. Yasag mo yung dugo niya, diatay mo siya, la ilaha illallah in Rasulullah na muasim pakaradyaan. Paana bari'un minal qatil. Wa in kana maktul kafiran, misan pembiuno yadto kafir pulpulan. Rasulullah na muasim pakaradyaan mo. Ayaw ko musus na mo kafir bunuon na, baga kafir da siya mangwayroon tiyukot sin sara bunuon siya. Anya yan sa lagu-lagu. Long mo tao jahulaka pa Allah lari. Itaw jahulaka nasabot na isab si Rasulullah. Amulong si mga ulama afjarun nas. Labing ka jahulakaan nila. Fajir. Long si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga fajir inibang liyaukan. Ang panakapayadua fa Allah. Da'watul mazlum. Mustajabatun. Walau kana fajiran. Indua sintao kelauhan. Mga kamaasan taunaan niya. Tay maun bang siya makapangayo awak to siya na anyaya, misan pengkaunan niya tao jahulaka. Fajir, tao magmamaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangno kau ya, di ko mabuka. Hadwa asin tao na anyaya, kabuka kau. Karena anna da'wat al-mazlum, mujabatun la mahala. La mahala mga palangkungan haaka masin Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon na sa mabyan, suway kita umanib. Din ha mga doa. Malimot mo yung tao, matumbi mo yung tao, majingki mo yung tao, kalampasan mo siya, matakaw mo yung panyak niya, at awakan matakaw mo, mauno-uno mo, ahlalabain si pag-anya mo, hamano siya, inyaun katan, may nang nyaun sabab, hikalugi mo, hikalusong mo, haddaw akhirah, iwan ikabinsa na mo diha dunya.